1925 to 1926 bang pa ma British government na tamlo ma tak bangalo cha wilak ne ngai hado no wilak chingne pai pu ka talan yo ma ao ka ta cha akoya ching ma bu im kong mayang se min bu ngo yang ki im kong mayang tamlo ching so ma bu na ha cha en long na kunyak akoya ching de i pai woya in hayang akoya ching me lai nyau lak ching ne lai pan de son aupe akoya ching me glass ni ngoi se en long na kunyak lai nyau so đâu pai me glass lim nyau lak ching ne impur de son Impur Mission School में लाइन योवा वो वांडे इन लोगना कुन्या 11 December 1932 में Reverend Subangwati आओ काये ये में बाप्तिये दम आओ पे इन लोगना कुन्या तमलो चिंगसो दे लाइजी hayang चिंगसो कतालान दे Krista pungaw amay bongadem đâu kaya chingso katalane Krista ya hayang Christian de men dem đâu kia kunyak katok de Krista bunga amay bay hayang kunyak katok me Krista bunga amay ja pay me ja se ja lune taibu ngonang kunyak katok kunyak katalan tamme kawang sipsi jinde ngodo amen.